continue on to game mode. Malapito. Ko e lava lele ia a eongo fasi whawhonua I he whiawhini. Ka e kamata ai ke auhi aho no tolu ka koe aho whakaosi eni ai tuna meni tala tutone e whaha ai e timi net polo whawhonua tonga tala a pehe whoki ke timi under 21 a Australia pe koe yok iloa koe Australian pathway. Matunga whoki ai tuna meni koe ni koe ngā whamanatua e tau te au ni manoa ko ni stu tone ko ia atonga ai a okulolo tonga kātoanga I tongani talo mai me he wike ko osi o a mai e ke wikeni ka whafofua ke tok wha osi ai kātoanga a pongpongi taim da tau pe watai whamalo ke he potungawe ke ngahi ngawe anga whaloto whanua pe koe mia ke whapaanga ka malawa ke whamafola hanga tonu atu ai whi auhi ko eni nei he Tonga High School Indoor Stadium. O a te whamalo ki he pule anga Tonga, ka pēwhoki ki he pule anga Australia, o whawhau mai I he Pacific All Sport. Ai makatuunga ki whahoko ai tuna meni ko eni I Tonga ni. Whawhawhetai peka ki motoko tau peka inga whanua, o ka pau I kai ke iai ha a mou moua I he whiawhini, o lava mai ki he Tonga High School Indoor Stadium, a tā au pito ai indoa, a pē pākingi, o kuhu, o ikai ki totongi. Ko iai koe o atu ai whaafe ko eni. Mei he whanau tala, ka pē whoki ki he, mei he pule anga Tonga, ka pē whoki ki he pule anga Australia. Motol koni o motoki mau mai a whi auhini, koe aho no tolu eni a whi auhini, aia koe uruaki whi auhini, I he tuu koe ai kai, koe ono ua a Tonga ki he ono wha a Australia, a ono ua a Tonga, ono walu a Australia, mea koe aho whaka o si eni a iau a manaki ke tau whanongoa. Maho inga whoki ai wike kātoanga koe ni o I tau te ao ni manoa ai konistu tone a Tonga. O ki I taha ngahi ta noa meli e ai whawhengawa aki ko ia ai ongo pule anga a Tonga ka pehe whoka Australia whafofua ki he taimi tau taha walo ni matolo nai ha ele ai e tamatu e ko tupo uluaki ki sene Australia ai koe fofua folau whakatu ia ai tu ini I he taha walo ni matolo ai a koe taha ia ngahi tawa noa meli I he kuonga ko ia o tau mga tuungai I tau usia konistu tone tau motua I he tau nia ai a kuosia no tau te au ni manoa ko ngahi mea na e a whio ki ai tama I Australia ki he konistu tone ko ia New South Wales ai ana e makatunga mea ia ene toki I waki mai ki tongani te whalelei I ai konistu tone ko ia tongani ka pēwhuku no whotu peko no inet ai tau konistu tone o whakatatau ke ngai konistu tone ko e New South Wales I Australia ai a ko ia o tau kātoanga I he tainini ai a ko ngahi lele ia ilongai ai fola tau ai whengai ake ai ongo pule angani ka tau te whito I hono fo'u mo hono whakakaukau I mono whaki ko ia a I tau konistu tone o tau whiawhi ai I he tau ni ko e tau timi ko ia ki he whiauhi ko ia o e aho ni manatu whoki ko pe whiauhi ko na I he wike ko o si na si lavea I e taha ka wa inga ko ia Australia e ko WA ko ia Australia na si ia ki watamaki na hoko ki ai ka I he tu ko ia tainini ko tau timi ko ia I he whiauhi ko ia o e whiawhini o ki fu ia ha fu lili o whau ki ai ko kamata mai pe koe a whiauhi na I te ke wa inga a huri tawega pe koe kaptenia koe ai tala ma e whamatala whalalaanga na e ki lawea a hurita
I e nau whiau ki whakalapu koe e Australia pato ki lava mai. Ia ku malolo pe ta whaaki. Aia kei tu uma o pe toenga koe ia e kau wainga. Aia ku taki mai ia luana au ka wholau. Me kolo motua uiha haa pai mo haa sini. Ko Alice Cocker me ne iafu wawau. Iai foki Isabella mo Otolose whainga nuku. Ko e ongo tau te hina ni me tongo lele ka haa pai. Ko Lucia, Grace, Pau nuku, me tala fo o ni o top tapu. Haano, kolo fo o mo kolo vai. Ko Marie Hansen le le matua whale vai. Mataika holonga motu akoloa. Ko Liza o hopo ate mi fua motu mo toa mololo ka pehefo ka Emma Mateo. Maofanga, hofoa, lofanga, me hapai. Ko Beyonce mo Unique Palavi me toa mololo, pea, fahefa, mo kolo motua. So Vika Pausini me maofanga mo matahau. Alai valu to tayo lepo me fas mo yafi. Haakame mo naputoka. Hulita veve me fele mea mo havedu loto. Kapehe foki Jaraya vuna ki valu. Me houma fas mo yafi. Sia ko veiongo mo fele mea. Toenga ko ia ai ka ofisiolo a tingmi tala. Ko e whaiako ko Jacqua Pori Makea Simpson. Ko e tokon whaiako ko Colleen Mitchell. Ko e pule ko ia timi ko Daniel Short. Ka pehefo ke fisio ko Van Nguyen. Ko e kakato ia ai timi tala. I he amanaki ko ia ke nau whiau ki ko ia i he e whiawhini. Ko e tau timi ko ia me Australia. Ka tonga ia ku iai pe tau ki whini me motu atonga me o ku wainga mai timi ko ia Australia ko Monica Otai. O ku ka foki ai mo Nicola Barge me Nisa Wele, Maggie Karras me Victoria, Sasha May Fletcher me Queenslandi, Jaden Molo me Queenslandi, Paige O'Neill me Tasmania, Monica Otai me New South Wales, Elsa Santo me Queenslandi, Ruby Shannon me Victoria, Tara Watson me Victoria ka pefo ke Charlotte Walker me Tasmania. Whanau whaki koe ni koe whiriwhiria a lele taha a Australia whakakatoa i a tau a taha pesi i hifo. Aia o nau wa inga koe a ka mai tini koe a atala i he whiawhinia. Koe taha whoki a ngahi o ngongo mawhiawhia. O ngongo mawhiawhia koe a o ku kau ko ki ai atonga, ko e kau atonga ki he auhi ai komniweni, pe koe Commonwealth Games i he tau fo o. Aia koe fuafua kau weni, atonga ki he auhi ipu ko ia ai komniweni. Anga maheni pe auhi koe ni koe mei koe kau pā pe he netpolo o nau me kau ki he auhi koe ni i he ngahi whanua koe komniwele ai ku kau ke ai atonga ni. Aia koe whanua taha ni mau nau kaua ke auhi koe ni. Rea koe whanua tuu ki mua ia e tahaua i he malai o netpolo. Ai ku kau ke Australia, New Zealand, Jamaica, ko Britania, ka pefo ki South Africa, ko Wales, Uganda, Malawi, Tonga, Scotland, Trinidad and Tobago, ka pefo ka Northern Ireland. Ko whanua ia taha tolo o kunau, e tahaua ka taki, o nau kau atu ki he auhi koe ne Commonwealth Games, ai e whakahoko ia i Glasgow i he tau fo o, rea koe amanaki ia ke fuafua kau atu tongani, te koe timi koe tala ke he auhi koe ni. O tau whiawhia whoki koe hinga, o ku ave he ai pe he tala a tonga i mamani. Ika ke ngata pe i he nau ave a tonga i he au ipo koe a mamani netpolo. Mai tau koe ko mariwa tu ka pe he whoki koe ni o toi ave i pe i he tala a tonga i he au hi koe ni a komniweli pe koe Commonwealth Games. Ko tua taini lui toi miniti hongo fulu pe a kamata ai wa inga. O tai pe ai whamaro ki he potu ngāue, ki ngai ngāue whalotu whanua. I he malawa ko ia ke whamafola tai wa inga. Ma ke he koe e whiawhini.
Mong tolu koe o mo whamata koe ia he wa inga tala I he TV. A koe whainga maali e ni ke mo I he ve e tapa I laine I he indoor stadium koe ne atonga hai ke mo mata tonu ai wa inga e tamaiki. O ai foki ai lau hua ma o pe ai whai ako koe e tala. Toko fitu e ka wa inga ai tala I loto I he lolotonga ai wa inga. Toko walu aki ai kau poupou. Koe ai o kuatai pe ai whawhe loto maa whanaka mo tolu ke mo kau mai ki he poupou ki he tale ingiti I tau whanau. Desde o ali, corro, tô falando
Your Royal Highness, Princess Charlotte Mafleo Pilolevu Tukuaho. Distinguished guests, ladies and gentlemen, tonight's match will be umpired. Let's welcome on the court Alex Brown and Chloe Grosser. A round of applause. Paspasi mai tawong pagkamao ko ya Fini, Alex Brown and Chloe Grosser, and our reserve umpire, our very own Winita Tauhalaliku. One, two, three,
Lau se koni pe kamata ai vainga o hange pe ko ia ko mo whanongoa. Ai ausia atonga ke to unga ko e whakamao mamanlahi. Ai o ku kau ki ai taha kau ngā ue ai kau taha me ko la tonga. Winita. And of course, Maggie Harris at GK. And for our Tala Tutone team, let's welcome on court Jaraya Vunakivalu, Unique Pahlavi at GA, Marie Payne at Wing Attack, Senta Luana Alcapolau, Wing Defense Emma Mateo, Goal Defense Valu Totayo Lepo, and at goal kick Lose Fainga Nuku. Debut for the Talas this evening, we have Jaraya Vunakivalu at goal shoot. Whetoni nei ai tawhaaki wharahu ko ia ai tala. Ladies and gentlemen, Ai ko Jaraya ki valu i he GSA pe kai wharahu i he lalo kolo. I he ene fuafua wa inga ia ma ai tala. in true royalty, welcoming our guests in green and yellow. Kamata wa inga pulu a Australia pas mai mena senta ke nau WA foku ki me ke na tifeni hau ki mo ke nau senta ki GA hoka mai e luana ai pulu ko ia ai whakahu o auti pulu mei tua GA ki i mono atu pe ki GS a whakahu ohu pulu e tala wana au ka wholau kia unique he GA replay kia Marie pula Marie i ta whaaki whahuko ia ai tala pasa ka luana teke ata mai Jaraya mole pulu haoe pulu e tai nemi pa mo Australia senta pas mai kena tifeni kena whakahu ke WA I fi whakamau puke ai tifeni ko ia toa ko lose tu e ta whaaki ka pase whaipulu ki e nau whakahu rebound whakahu ohu pulu ai a Australia senta pas mai ke fu maalele fi pas mai ko ia ki e nau WA ki e nau whakahu ki e nau senta ki whakahu ke whakat ki tua ki nau senta I fi e whakamau iyo konteki unu mai vainga ki mua rebound dia whahu ia hala mau ia lose whaipulu lose kia valu pasa tu kia ke enau tifeni ki loto kia Marie whetukupulu o mao e Jaraya ni whaipulu e lalo kolo whahu ohu fuafua ia ai talaki he whiawhini pulu atonga luana ka unique ki te whaki ka luana te pasi atu kia Jaraya whakahu ohu ua pulu Australia senta ki nau WA ki nau whakahu kolosi haki e nau senta ma o he liat ke whaiputau ia he kolo toi mei au te whaipulu ka Australia ki I taua luana he whaipulu homo mai whaipulu ala te pulu ia pia mo tala he tainimi Marie pasi atu ka Jaraya whakahua Jaraya ohu pulu a tonga luana Pion ka unique ka Marie te foki atu ka luana foki maga unique te ki bounce unique e whaipulu pasi atu ka Jaraya maulele Jaraya whaipulu o whakahu we toi ki whahulo ia ka unique e lalo kolo ohu pulu Australia senta pas mai ki nau GA pas ki nau WA
Paski mui ke nau tifeni, senta. Paski nau whakahu, o tuai e turi pulu kaya a walu. Whahu a Australia hu, whaka ke tolu, pulu ai tala. Luana ke Marie, te whoki kia Luana. Me mau he tifeni kaya a Australia whai pulu kaya ka Jiraya, kei papa sipe, o mau lele unique he lalo kolo. Whahua unique. Ohu. Pulu a Australia, senta, whahu. Paske nau WA, paske he nau whahu he lalo kolo, whahu, ohu. Nima wha a Australia. Pulu e tala, Luana, whoki me ki mui ki a walu. Alo atu ki a Luana ka unique. Pasi ka Jiraya, to ki bounce whahalo mui mai e Jiraya whai pulu. Ife wha mau hoka he e tifeni ko ia a Australia ai pulu. Stand beside whahu, ohu. Ono ki he wha. Tami te lima, pulu Australia, senta, pas magina WA, ke nau GA. Pasa ke nau whahu, ke lalo kolo whakahu, ohu. Pulu e tala, Luana, ke unique. Home whai pulu, no pasa tu koia ka Jiraya, toi ma upeia he tala. Pasa ki tu aki a Marie. He whamau, kon teke tifeni ko ia Australia, whakahua Jiraya ve kolo, ohu. Fitu ki he nima, toi mi te wha, pulu Australia. Senta, paskina WAGA. Sauni ai, whakahua ko ia Australia ke lalo kolo, ne mao lele whi pulu whakahua hu. Fitu ki he ono, pulu ai tala. Senta. Pasika Marie, whoki mai ka Luana, pasika unique. Pe pasika Luana, pe he whamau, hoka e whaipulu he e hoa ko ia Luana. Ki bounce atu e Luana whaipulu ka unique. Whahu mama o ia unique. O hala, rebound, ma o ia tifena Australia. Ha o Australia mai pulu e tainimi. Me nau tifeni, ke nau senta, ke nau WA, nau TSA, senta. Asi mai ai whakahu ko ia Australia ki tua o ne mao lele whipulu whahu ohu. Fitu ke fitu. Pulu Australia, senta ki nau WA, GA. Ife whamau ai tāpulu ko ia ai timi atonga, pa set piloto ke nau whakahu. Ife whamau ai tifeni ko ia tonga, lose, tu e ta whaaki, whakahu. Ki tolopo atu he whakahu GA, ki he whakahu GSA whaipulu. Maolele, whahu ohu, laka Australia, walu ki fitu tomi te tolu. Pulu e tala, Luana, Marie, Unique, Marie, Luana, Jiraya, whakahu. Ohu. Pulu Australia, senta ke nau WA. GA ke nau senta. Me homo whai pulu ko ia, ka kei mao lele pe he whahu ko ia a Australia. O kai ke hu ia, rebound ia, toi puna tu pe whahu ka Australia ne mao whahu hu. Hiva ki he walu, toi mi te ua pulu tala. Luana. Hiva whamau ke unu mai bainga ki mua. Luana, Unique, ka Luana. Pasa te whai pulu o mai ako ia ke Jiraya ke mao lele Jiraya whai pulu autia pulu ma Australia te whine Australia me he tawhaaki whakahu ko ia tala hauen ia Australia mai pulu ki whenga mai en ke nau tawhaaki whakahu ke papas pe nau te whini au mai ke miko WAGA pasa ke nau WA Dilo holo pena whahu o ne maa whai pulu i he lalo kolo whakahu ohu. Hongo fulu walu. Pulu Australia, senta ke nau WA. Whoki mai ke nau senta.
I fe whakamau, konteki, o i tu ahiringi. Whahu, ohu, taha walu, tami te taha pulu ai tala, luana. Mole whai pulu ko ia keke mau whi mahino aki ko ia ai kau laku pulu. Haana Australia mai whai pulu ke nau tawhakwhakahu pulu ai senta itu a ihiringi. Pasa te senta ke nau GA, whakahu, o hala, rebound, ma ai lose pulu. Toi whoki ene talapea mai pulu. Emma Mateo ke a Unique, toi ki tolo pui ia e Unique e whai pulu ke a Jiraiya ne mao lelei pe. Kei mama o pene tu ko ia, pasa tu ka Unique, whoki ki tu a ka Marie, whoki ki tu a ka Luana, te pasi ki tu a ke a Unique. Toi ki tolo pui e Unique e whai pulu ka Jiraiya, mao lelei e whai pulu o whahu. Ohu, hiva taha, lau se koni pe. Pulu Australia. Break ya Australia. Pulu lewai tala. He whamautu e taimi, toi se koni tau wha. Emma Mateo ka Unique. Unique ka Emma, whoki ki a Luana. Ano tolo pui whalele atu e Unique e whai pulu ka Jiraiya ne mao lele pulu o whahuahu. Hong futa taha. Pulu ai tala. Unique. Toi lau se ko nipe. Hongo futa taha. Pulu a Marie. Ano tolo pui ke Marie e whai pulu i o lunga ka Jiraiya ne mao lele whahu ohu. Moe o se taimi i he kuata uluaki. Koe kai taha. Mahalia au pito ai kuata uluaki. Vave au pito ai huma kone tala. Whawhihoa naki pia moe omo aho ko e. I he hanga ko ia tupu ai kai i he tainimi. Taha. I he uluaki kuata. Kuata uluaki ia mo e te auhi maali e aiongo timi Australian Pathway ka pehe whoki ki he tala tūtone i he tuna meni ma ke he koia o e polo kalama ki hono whamantua ai ka utea ni manoa ko ni tūtone atonga. Whamalo ai peheni ki he potunga ue ki he ngahi ngā ue whaloto whanua i he malawa ko ia ke whamawholhanga tonu atu ai whi auhi whakaosi ai timi tala ka pehe whake ai Pathway a Australia. Whamalo ki he puleanga tonga, pehe mo puleanga Australia o whakawhau mai i he Pacific Allsport, malawa ke whahoko ai whi auhi ko ini i he Hawani. Ko taha whokia ngahi uhinga a hono whakawhi i mai e timi Australia, timi netpolo a Australia, ke kau mai ki he whawhiawhia, ka koe katoanga koe a ko ni stūtone, ta o te au ni manoa koe a tonga. Koe ngā he whengawe aki, whakawahapure anga, talo mei toai. Talo mei he taha walu fitu nima, o a o mai en ki he Hawani, ai whengawe aki ai ongo pure angani.
Fia foki ko kau mai ai ni hi kau popo o na popo mai ki Australia. Ai make he he pe me kau popo ia. Ki he tau te mi tala. If you fa mau taimi ki he tuu hono ua. Kei tō mau pe kai i he tuu uluaki pe koe kuata uluaki koe tātaha ki he tātaha. Tu hono ua en. Kei tō lahi pe taimi kuata e wha. Whatonga i o ke fuia e haliliu i he whaitu uluaki. Me he timi koe e tala. Kai ke hiwhi wha mau pulu Australia senta. O tonga whenga ne ai whaipulu tai nim ki loto ke na whahu o ne maulele he whahu. Whahu. Hala rebound to hiwhi wha mau. Hiwhi wha mau ai timi a tonga. Tu e tawha aki. Pula tonga. Hana Marie me whaipulu whoki ka Emma ka Luana kia Beyond kia Unique ka Luana. Te ki ai ke pehewa mauna e teke ai tifeni koia a Australia ki i bounce no pea e Unique whaipulu ka Jiraiya. Maulele whaipulu whahua hu tahawa pulo Australia. Senta ke nau GA ke nau senta fo i tolopa te whaipulu fuulahi. Ki fuulahi e whaitolo ko senta. Au te pulu mai a lose mei he tawhaktifeni. Lose ka Emma Luana, Fasioholo Luana, Ma'u a Valu ka Unique, kia Marie, kia Jiraiya, Whahua Jiraiya. E whamau. Ki i tāni mai tifeni koia a Australia. Ki tolopu i mai Jiraiya whaipulu kia Unique, Whahu ohu. Pulu e tala, Luana. Ana whai laku taha mai ia e Unique e whaipulu ka Jiraiya. Maulele whaipulu o Whahu. Ohu. Pulu Australia, Senta, GA. E nau whenga ni ki he iloto ki e nau tifeni. Koi oto mui a lose ia ki he whahu koia a Australia. Whahu ka Australia ohu. Atau tafa. Pulu a Luana. Pasi ki mui ki a Valu. Te whoki mai peka Luana. Ke maulele Luana whaipulu. Mau pe Luana whaipulu ano tologi i mai ia ki e whaitu u whahu. Kana e autia. Pulu lewa ai tifeni koia Australia meitua. Ala tene pulu mo Australia. Senta pasa kina WA. Whoki ki mui kena tifeni. Ke ata mai hataha. Pehe whamau helbo, se kone tolu, taha ua tolu, whoki mai pulu ia tainimi pamo e tala. Luana, mai pulu itu a ihe ringi. Ke maulele pulu, pase atu e Luana kia Unique. Maulele e Jiraiya pulu. Whahu, ohu. Pulu Australia. Senta. Taski e nau GA, Whakahu oia we. Tā ia e lose whaipulu. Ke mau ia hata. Ke mau pe Australia. Whahu Australia, whahu ia ohu. Tā nima tā wha tau min te ono. Pulu a Luana. Senta, pasi ki mui ka Valu. Oh, Marie, ke maule, ke mawhao lele whi pasi a Marie vave ko ia kia Jiraiya o mau ia tifeni kone a Australia. Ke au te whaipulu, tā ia he tala ki tua. Pulu mai Australia me tua. Te whaaki whakahake ko ia a stadium. Pulu i loto ai senta, pasal ke GA, whoki ki mui ke senta, i whia whamau. I whia whamau li mei toa me ringi, pasal atu ki he GA. Toi whia whamau, ai te wheni koe tonga, tu e ta whaaki.
Foi whahu mama o ia. Oho! Tahnima. Pulo Australia, senta, pasat ke nau GA. Foki ke nau senta, ke nau GA. Mau au pito ta ofia ai whakahu. Ia ene ta ofi ko eni a e tifeni. Kane mau mole a whai pulu. Mole whai pulu ko ia ai tala. Alo ene pulu e tainimi pia mo e Australia tainimi. Senta ai ta whakahu ko ia. Australia. Nau kei papa seng tau te kau kiloto hauen kiloto ki he whakahu. O hala mole pulu ia ki he tala pulu mai lose. Hauen ni tala mai pulu luana. Valu. Foke pulu ka Marie. Oh. Intercepi mali ai hoa kona Marie foi pulu o mole pulu foke to ni ai a Australia mai pulu e tainimi pasat ke nau GA foke mai ke nau Tiffany pasat ke nau WA o tu utoko taha mai e whakahu he lalo kolo pasat ke whakahu o hu ta fik taha nima toi mite wha pulu Australia senta ke nau WA ke nau senta GA senta hifi e whamau e hoa ko ia a e whakahu hifi e whamau e tifene tala tu tawhaki luana pasi atu ki mono atu peia ki he GA whakahu hala rebound mau ia lose haue ni a e tala me pulu ki fuulahi e fo itolo ko ia unique ki a luana au te pulu Pulu ma Australia. Kenau Tiffany. Pasal kenau WA. Tolo pu ia tu ia ke nau whakahu ke lalo kolo whakahu. Oh. Taval tahanima. Tamite tolu. Pula Luana. Unique. Foki kimui kia Emma. Hau ka Marie. Foki kimui ka Valu. Tikai peke ata mai e ai kau Tiffany peke kau whakahu peke kau attackers ai tala if you whamau stand beside ai Australia ka hoga te vai ngā Marie kia unique whahua unique oho tahang tahavalu pula Australia senta pas kenau GA Foki mai ke nau Tiffany pasat ke nau WA pasat ke nau GA gitu mole pulu i ta pulu ya alos mau ya elos fi pulu mole pulu ki he tala pas mai alos ki Valu ka Emma ka Luana foki ki ka Valu foki ka Beyonce ka Marie foki mai ka Valu Beyonce Fifenga tu Jariah ke hao he ku lau tau tau amai ai o Tiffany ko ia a Australia Jariah ta ia kitu pulo mai ai unique kitu one ki ta ipe ia ke kolo one whakahu ai pulo ohu ta fita vau ta mite taha pulo Luana Marie ga unique ki bounce peia e unique Marie foi pulu ga unique ifi fa mau a Tiffany ko ya tonga to ki bounce te unique a Jariah he lalo ko lo to fu pe no fa hu tavalu to mi te taha pulu Australia senta ki na GA foki mai ki na Tiffany ala to ki na WA ki na senta os kamo mai na whakahu me mui o ne mao lele whai pulu he lalo kolo whakahu ohu tahiwa tahavalu tau e minite taha mo se kone valu pula Luana Marie foki ki mui ka Valu foki mai ka Marie te kai peke hao te peke ata mai ai ka whakahu ko ia ai tala ke foki e whai pulu ki mui ke Tiffany ko hinga te kai ke ata mai
ai whahu ko ia atala. Pasi mega Jeriah ta ia he tifeni ko ia a Australia fe pulu auti pulu pe atonga. Whahu unique. Oh. Tahiva toise ko ni tol taha. Pulu Australia senta pasi kena GA. Pasi ki mo kena tifeni. Pasi kena senta. Ife fa mau Fica reformar que tá ofertando. Kamata fo senta pasat ki GA que na WA fo itolo puya ko ya nai ki fu ulahi ya kai ma upe e Australia ai fo pulu fa hua Australia o hala tu ma o kai ko tahiva wow fo i minite tahani ma ko ni na toki osi ko tau aki fo i kai pe e valu ko na mau aya ko e raki tu ko ta tu no wa ni ko tahiva ko i kai pe valu ai mo te mi na lava mau i fo i minite ko ni tahani ma ko pe ko kuata ko ni. As the teams meet for the halftime break, we have a special event that will be happening during halftime. If I can please call on all our umpires who have been assessed throughout this tournament. During the Tala Tutone tournament, can I call our umpires? Tomelie Fabai, Telesia Teisina, Sione Holi, Ilamani Lavemai, Sione Fasi, Langlang Taukeaho, Ofena He, and of course, Isaiah Palaki. Can I please ask the 8 umpires which I've just called, if you could make it on court, please, lined up this way, facing the guests of honor and distinguished guests. Oh, we'll make it this way so that both ends can see you. Mokataka paspasi imai ko e kau pagamawen itongani na pahoko hono assess na utolo he Netball Australia ye vafe kau aki lolotonga ai taimi koni na pahoko ai pe au koni tala tutone he aho tolo na toki hili ai ako na tolo na pahoko ngai pagamau he ngai vainga ki mua ko ia I he main games e aho taktaha ai ko e toko valu ko ni. Can I please ask Nita and Sally? Sally will be representing Netball Australia, and we need the Tauhalaliku from Tonga Netball, the partnership. Once again, these 8 umpires are badged with C badge. They're given that recognition, and from there they could only grow. We're hoping that by 2031 Pacific Games, we will have our very own take part at an international level of games and be able to umpire. Going along with that? Yeah. Okay, we'll do the badges first, if you want to. Our first C badge for this hour, Tuamelie Fabai. Delegacia Teisina. Sionoa Hui. Hilamani Lavemai. Mokata ke pas pasing mai ko tau pa na to ngai liu na wa si e tu nga ko ni.
Next we have Nita, you are credited on behalf. Listen, please. Sione Fasi. Why can we not coordinate this? Langlangi Tauke Aho. Ofeina He. Get the badge back on them. We'll just pretend like it. We'll get you one. And Isaiah Palaki. We are very proud of our very own Winita Tawahalaliku there who joined the presentation of badges. Winita, of course, is the highest badge Tongan umpire at B-Badge, Australian recognition. And these 8 were assessed by our umpires who carried out the matches for this week Talaku Tone, if I can have you all in there for official photos. Mokata ke paspasi mai sali. The next step forward for these umpires is really up to them. Vai aki peho nau loto I whienga we mai I mala. Wange ko ia mo me mai kai, whanga mari e ko ni I he ki malolo ko he ko ngai wa ai te auhi. Ke whakailonga I mo whakahonga I, ai ni I ko ni. O ko nau ana au lava, I ngai iako me ngai sivi, ke nau hoko ko haka whamau ne polo I he kahau. Ai ko step uluaki ene, ato ke hoko atu, e malawa pe ke nau toi hoko atu, a e nau ngā hiako, ka pehe foki, a e nau ngai whainga, ke atu unga, ki ha whakamau, whamaman lahi, I e mala e koia ai netpolo. Tau whiawhia ko malawa ke au sia e tongani, a e tuunga ko eni, te ke ngata pe I he wainga, ka pehe foki, ki he whakamau.
tu ko ia tau kai tahiva kuata hono wa ia ka koe humaien ke kuata hono tolu. Humaien ke kuata hono tolu. Aia koe tope kuata e ua pea kakato ai fe auhi tona meni tala tu tone ki he wike katoanga ko ia konistu tone. Pulu atonga. Luana basi kia unique foki mai ki mui ka Emma. Te foki ka Luana. Te kai peke ata mai ka whahu. Pasi atu kia unique whahu mama o eni. Ohu. Wanoa tahiva. Pulu Australia senta ki nau WA foki mai ki nau senta. Alu ki mui ki nau WA foi pasi fa fo fai WA ki nau whahu ke lala kolo whahu ohu. Pulu ai tala. Luana ki mui ki a Emma. Foki mai ka Valu foki ka Lose. Ka Luana, ka Marie, ka Pion, ka Unique, ka Marie, ka Jiraiya. Te sio hola Jiraiya ke te ki unu ke ofiangi. Oh, mole pulu. Short pass. Haweni ai pulu mo Australia tainimi. Hapo mai e tifeni e pulu o toi home pulu mononima auti. Pulu mai ai tala. Pasi atu kia Luana, kia Unique. Te ki bounce Unique e foi pulu. Kia Luana. Wahua Unique o hu. Mei mole fo i pulu ko ia ai tala. Kai ke hao na seria mai pulu vave au pito e nau wa inga. Taha ua kolo fahu hu. Wataha. Patonga ia nge to ki vave tau wa inga ko hifia fini. E kai ke mini te taha nima. Tak mini te hongo fulu e tai nini. Ai wa inga. Tai mini te valu e. Kei pulu pe ai tala. Ife wha mau ai tifeni ko ia a Australia tu ta whaki ka whahua Jiraiya a whahu ohu. Pulu Australia. Senta. Pas magi nau WA. GA. Vave au pito na wau. Ata au pito na whahu he lalo kolo. Whahu ohu. Pulu e tala. Luana. Hanga mai e ki mui. Pas mai ki mui ki tifeni te foki atu ki a Jiraiya. Ki bounce atu. Ifi e wha mau. Akau tifeni ko ni ai a Australia. Huka te wa inga Marie. Ki ita ia he o short pass. Te mole pe pulu. Te mau pe pulu he tala. Mei tukuna to Australia mai foi pulu kai tala. Kai ke papa se lope Unique ifi fa mau ki tolo pui ke mau lele Jiraiya foi pulu te puna tu pe a Unique o mai pulu fa hu. Wa tolo wa a Australia pulu Australia. Senta ke nau GA foki ke nau WA. Ifi fa mau Hellball aya e foki le vai inga tai nini ai foi pulu pe mo e tala Lose Valu Luana Valu Unique pasi atu kia Unique Luana oh pasi atu kia Unique ke mau lele Unique ke foi pulu to gitu ai foi pulu. Pulu mai a Australia. Pe tifen Australia fetong ma foi pulu. Heke foi pulu. Pulu ma Australia nau tifen ni ha foi pulu tai ni mi senta. Fe pasi lolo senta ko ka Monica Otai. Te ki tolo pu ibeia WA ko ya ai. Whahu ia ai whahu ka Australia. Ohala, rebound, toi ala tupeo te pae i mai foi pulu he lalo kolo i mua he o tifeni ko ia ai tonga. I longa e lo loa tupula hei whtahine
Palangi ko ni whakahu Australia. Kai ke au ne pulu ia ki to whakahu ko ia atonga ko unique whakahu ohu. Ua wha ua tolu. Toi minte nima. Pulu Australia. Senta pas kena WA ki a Monica Otai ki ena whakahu. Ci esa te whoki ki tua kena WA. Taimi i pehe WA ai fo i pulu hono pas ko ki ena whakahu. Whakahu ohu. Pulu atonga. Wana. Foi laku pulu ia kia Jiraiya nai fulahi au te pulu mai te fen ko Australia me ta whakahu ko ia etala senta ke papa solo pena ka te feni ko na fenga mai ni ki ta whakahu ko ia Australia ano pas lolo ai mai ke na WA pasat ke senta ke maulele senta foi pulu. Oh ya toi ai taha kau te wheni ko ia a Australia. I hena oho atu mo Marie ke whai pulu. Ki i kau tamaki ai tō taha wa inga ko ini. Toko to i he loto malae. Te malko no tui. Pula he kai pakatunu e tala ne a fihu whakatapu nau. Sino se wheka te hea. Ngai si lawea whoki ai taha ka wa inga a Australia i he tongonaki. Ako ene ku lawea ene nau ti wheni. Tong hongo fulu ke e nau kau ka inga ko na e o mai. I e tong hongo fulu ko ia na e lawea i e toko uai. Toi pe toko van. Si isi ile nau ngai whangamali e ke nau whetong ki loto. Ke ko ato i whetong ko ia toa tahine ko ni ko WGN. Ke pulu pe ai tala, midcourt, valu. Marie. Luana, unique, whakahua unique. I whia whamao e ngoti wheni tu ta whaki whakahu ohu. Ua nima ua whātau mi te whāpulu Australia. Senta, pasa tu ki a Monica Otai. I whia whamao. Pasa mai ke WA ke e whahu GA. Ke pasa ki tu a ke nau senta. Ano ta i mai e valo foi pulu o mau he e tala foi pulu alatu na tolu mo foi pulu tainimi ko Maria ke pulu tainimi i tu a i ring whakahu ko ia ai tala whaingan ki loto ki a Jiraiya mo unique i whi e whamau e ti wheni ko ia a Australia i whi e whamau e ti wheni ko a Australia tu e ta whaki whakahu a Jiraiya ohu Wano wafa, kami te tolu, pulu e tala. Luana, kavalu ko awene pulu ki a Jiraiya. Nau, mei mole foi pulu kai mau pe e tala pase atu ka Luana. Ko sengan ki loto ki he ongo whakahu. Mei toi mau he ti wheni ko ia Australia e whai pulu kan he mau te Luana me ta whaaki o toi mono atu ki loto whahu ohu. Hua fitu a wha toi mi te tolu pulu Australia. Senta ki a Monica Otai te whoki ke nau senta. I whi mau ko hai ia he Luana. Tu ta whaaki ho ka te whainga. WA ke nau GSA whakahu ohu. Ua nima wa fitu tami te ua. Pulu e tala. Luana ke Marie, Jiraiya, ki tu a he ringi. Te whoki mai ka Marie, whoki mai ki mui ka valu. Te kai ke ata mai a e ongo whakahu. No kei papas pe ni to a te kai ke ata mai whakahu. I whi e whamau ai ti wheni ko ia Australia pula a unique. Tu e ti wheni ta whaaki. Te ki bounce mai e unique e whapuki tu a te whoki atu. Whakahu. Ohu.
Teua. Pulau Australia. Senta kenau GA, WA. Kenau GA. Tolopu ia tu pe ia GA ia fe pulu ke GA sa. Frahu GA sa ia Australia ohu. Pulau Tonga. Luana ke Jiraya tu fuk mega Luana. Tu fuk itu ni fe pulu. If mau ko haya na puke itu ihe ring if mau ai hoa unique itu tafaki ki tolopu itu unique ki he ki Jiraya tu fa foki mai Jiraya ohu to mite taha wahiva wano Pulau Australia WA ke GA ta valu foi pulu alwatu Maluana, Valu, Unique, Marie, Unique, tolopu iya tu. Kayak Unique. Fakahua Unique. Oh. Tolu no awa ono, lang seko ni ben pulu atonga. Luana. Unique ke Marie Tolele mapea Unique o ma foi pulu frahu rebound hala eu pehe fra mau ta ya he hoa he defend Australia frahu tau taha wano kuata hana tolu ni toi sekone taha tolu Monica otai ke ene frahu ko Elsa me Australia Wafitu tol taha mo osi ai taimi ke kuata hono tolu osi ai taimi ke kumehe ihe kuata hono tolu takia tonga mahanga mai peo tau mahanga mai he tu uluaki mahanga he tu hono wa ko tu hono tolu en ki ilaka ia tonga ko tolu taha ki he ua fitu ko ki break ko ni ma ko ki minit penne tolu break ko ni pana to ki mai ke ta fra osi ai kuata fra osi ko ya o se auhi tuna meni tala tu tone e ka toanga ko ni tu tone wa hafe wanima ko sia ta uteo ni mano ko ni tu tone tonga ni
hono whakaosi pe koe kuata whamui ni e tonga pe kai tau taha e tonga ua fitu a Australia Pathway. Tak mini pene ngo fulu vave au pito e wa inga koe whiawhini. Anga mahini whako mini te taha nima. Ka koe anga koe e wa inga koe whiawhini. Pulu vave pe. Pulu a tonga. As mai pulu mea Marie. Kia Jariah, whoki mai. Kia Unique. Kei whihi pe e ka whahu i loto. Mau e Jariah whai pulu i loto. Whakahu. Ohu. Tolua. Pulu a seria. Ua fitu a seria senta pas ke nau WA ke nau senta ala tene pulu ke nau GA te foki ke nau senta fatonga ko Grace Lucia fawanu ko ni o kuhu mai ki loto o tokon ke ka tifeni pe ko WD wing defend ifu framau ki heke malae. Hua te wainga, WA, wedi ki loto ki nau whakahu, Monica o tai, whakahu a Monica. Ohu, ala ke kai a Australia wa valu tolua. Pulu ai tala, Luana. Mole foi pulu. Iyo, na pe whamau. Pulu pe ai tala, Marie, ka unique. Luana. Foki atu kia Marie ke tuli ke taha. Tomo atu a Jariah ma'u foi pulu whahu o hala. Rebound ma'u e tifeni ko na Australia. Alo e na Australia mai foi pulu he tainimi. Ki konteki a Luana. Alat pe kei ma'u pe Australia foi pulu. WG, paski nau WA ke nau GA. Paski me ke nau WA. Kei tau hoa mai pe ai whahu. O whahu ohu. Wahiwa tolua, toi minte valu. Pulu Australia paski nau WA. Mole pulu ki he tala hawe ne pulu ia. Lagu pulu mai a tifeni ko ia ai tala. Lose kia valu. Lucia. Unique kia Grace kia Jariah ka Luana. Oh, ifi whamau ki step o Jariah. Lagpul mai tifeni ko ya a Australia as me nau GK ke nau WG au ti fulahi fo i tolo ko ya tifeni ke ne hoa au ti pulu mai tala me tua Marie ka Jariah. Pasi mai pulu ta i o au ti foi pulu ya tau famui ke ni ma ko ya etala pulu mai tifeni a Australia me tua na ke pasi pe ta fa aki Marie pas ke na GT ke na WA homo foi pulu ma u Luana foi pulu Luana ka unique ka Jariah te foki atu ka unique. Pase pulu ki a Luana ki a Jariah. Whahua Jariah. Ohu. Tautolu wahiva, tau minte ono. Pulu e tala. Luana. Unique. Marie. Pase ki a Jariah ki tua. Ta i Luana foi pulu ki loto ki a Unique. O whahua. Pulu Australia. Senta ke nau GA foki nau senta. Mau e Monica o tai foi pulu. Ifi fa mau ai tifeni ko ia tonga tu ta faaki na tu fa to ta faaki. Fahu. Ohu. Tau no tau fa to mi tenima. Pulu Luana, Marie, Jariah. Luana. Whaka foi pas pulu ko ia kia unique. Whahu o hala. Rebound mau ia e defend ko Australia. GK.
Nga o atu kia mo Unique kai kei mau pea timi ko ya Australia. Ta ta la foi pulu o auti kana na tulimu e kiai fa muy ala kiai ai timi ko ya Australia. Ai pulu leva ai tala itu a. Ko ifi e fra mau pulu la ku pulu me loto. Kei mama ope ya Unique foi pulu kei mama ope ki tomo ka Unique itu a ame ma olele foi pulu frahu oh tau nima tau noa tau mi te fa pulu Australia senta pasi ki he nau GA ke nau GS a foki mai ke nau WA foki ke nau GA foki mai ki nau WA ke nau GS a okay, oh peke pulu. Lose pe amo Monica otai me timi ko ya Australia kan pe fa mau ya lose foi pulu. Ifi fa mau si mole foi pulu ko na li mai ke mau le va le foi pulu pe homo foi pulu ya. Te foki te foi pulu tai nini ke te whaaki whahu ko ia au Australia foki mai foi pulu ki he nau pasi mai en ke nau tifeni ki mui te aloa te foi pulu tai nini mi ke nau WA tolongi atu ke nau whahu o au te foi pulu te wha mau nai wha mui ala ki ai a e tala o pulu mai nau whahu mei tua pasi atu whahu ohu tau taha tau nima tau min te tolu tau min te tolu kei taki petala tau nima ke tau taha pulu ai tala foi pulu vave mo oni e kau tamba koe ni senta peka Marie ke Jiraiya whakahu hu tolon tau taha tau mi te tolu se kone wanima ife whakamau ko breaki teke ife whakamau ke kamata ko ostomo mai e timia ko Australia ife whakamau ya mole pulu hau e ne tala moi pulu e tainim Marie itu aheringi kay Foki pasi ate Marie kia Unique ifi e fra mau ai tifeni ko Australia manga ta Unique fahu oh tau fit tau taha pulu ai tala Unique ke Grace ka Luana sio holo ke ata te ke ata mai o whakahu ko ia ai tala pasi mai Luana kia Jiraiya ka Marie ayo ifi e whamau tifeni ko ia a Australia tolval tau taha tau minteua pulu Australia senta ifi e whamau konteki a Australia e tala una te vainga ki mua ke ofi atu senta pasat ke nau GSA te foki ke nau senta te foki ke nau whakahu oh tolval toi miniteua pulu a Luana Marie te homo mape foi pulu ka Marie te foki foi pulu ta ia e Monica foi pulu ma uia e Australia tukuna ta Australia mo e foi pulu e tainim ke na ta whakahu e na GSA oh tau valu tau minte taha pulu Australia senta ki a Monica ki ilave atu a Gracie ki he foi pulu ko ia o auti pulu pe a Australia mei tua pulu mei tua IWA o hatu ai ongo wa koe ki he foi pulu mei tua he ringi pas ke nau senta ke nau GSA frahu ohu tolvalu lau sekoni pe Luana mole pulu ke tu lele ya Luana i he circle
I he center circle. Hana I tua pe no vai. Ko pau ke tu I loto ka kamata va inga. Te foke ne pulu ia ki he Australia tai nimi. Pase atu ki he nau whakahu. Ohu! Tolu nima tolu valu. Tolu sekon tolu fitu. Tolu nima tolu valu. Pase atu e pulu ki me nau sentangi nau GS foki ki mui ki he nau WA. Kamo mai e nau senta. Pase atu ki e nau whakahu ki loto whakahu. Ohu! Tolu ono, tolu valu e tala, pulu e tala. Luana, Marie, Jiraiya, foki ka Marie. Te foki mai ki mui. Auti e foi o pulu e ko ia WA. Kei pulu pe tala. Pea ko e kei mau pe he tala e foi pulu. Ka kua ife whamau, koe kakato ia ai wa inga ko ia, ka koe tau whakaosia. Ki ono whamana toa ko ia e tau teo ni manoa, ko nistu tonei tonga ni malohi ai tala. Moe kai ko tolu walu ki he tolu ono. Tolu walu ki he tolu ono. O atape ai whakamalo ki he potngau e ki he ngai ngau e whaloto whanua. Ihono o mai ngai whakamali e ke lava o whamafola hanga tona toa ia whi au hi wa inga koe oi whia whini. Whamalo ki he pule anga tonga, ka pehe fo ke pule anga Australia. Whakafou mai i Pacific o sport. Malawai ke o mai ai timi koe ni ai Australian Pathway ki tonga ni ke nau whipa pia moe timi tala i he ahoni o hangi pe koia na mo whanongoa mo mata mai i he Facebook ai Broadcom Broadcasting koe talvo ke kamata e tau mo i kuna pe a Australia i ke pe ke ia ke fu mawahe wahe whewhe whau koe raki aho na i ono ua ki ono wha aho noa ono ua ki ono walu pia koe whiawhini e ni moe kai koe tolu walu ke tolu nima bang mu whatonga i holo holo koe kai koe ahoni na i kai ke toi whakaonga i ai taimi anga maheni koe whi auhi koe taki minite tahanima e kuata koe e whiawhini na e miniti pe e hongo fulu e kuata o tau wausi ai kuna kafa koe tau toki mata i he whiawhini hoko atu koe ni ai polo kalama koe ngahi whamalo a pe foki ai hoko atu koe ai toi ngai polo kalama whakakatoa ki he whamanatua ai tau te au ni manoa ai konistu tone atonga koe lava kakato ia ai whaifatongi atu me he Tonga High School Indoor Stadium me loto nuku alofa ai kai ke ngatai ai whahoko whatongia ai Broadcom Broadcasting ke toenga koe ngai katoanga ko hanaki mai me he kahao hange koe ko apompongi whamalo ai peka motol ko tope mo kao mai mo popo mai ki he ngau e koe au ko whahoko atu me Tonga Eiki kakato ia e polo kalama ia pehe foki mo toenga koe kau ngau e walfitu poine nima ko Marian Kupu malo pito homo mea mai mo toi mea mai pe apompongi
We have our young princess, Charlotte Mafleo Pilolevu. If I could just have the two teams in the middle, please. We're just going to wrap up with a little formality here. Once again, we acknowledge the hard work that has gone into these 3 days. It's the first time that Tonga has hosted at this level. And we want to acknowledge Australia, our partner, with the government of Australia, through Netball Australia, and especially the visiting team of the Australian Pathways. This dream of Tonga's was made possible by you all. I know it was hard to feature a team to come through for this event, but the fact that you girls accepted the invitation by your officials, we're deeply humbled and thank you for giving us this opportunity. Demokrata ke paspasi mai taudilia ahi Australian Pathways. Once again, acknowledging our two umpires and also your reserve umpire, Alex and Chloe, and also Vinita. Thank you very much for officiating the matches. Malo Pinto. And also, they had also delivered rules of netball exams to 18 participants of Tonga Netball throughout this time, and awarded 8 C badges that you had just seen during the break. So a lot has been happening around netball, just not on court, but also for our officials off court. I'd also like to acknowledge, can I please have you all standing, the 6 bench officials here. For Tonga Netball, this was a takeaway from the Pacific Games just recently and before that, in Solomons and also in the Cook Islands. Oceania had to fly in officials from all over just to officiate. And so this is Tonga's way forward, is to try and teach our very own. So once again, thank you Netball Australia for the partnership and the learnings given to our people. Across each game, both coaches voted for their opposition MVP. And to recognize these athletes, I would like to welcome Stacy. Yeah. So you've got the gift set? Okay. So you guys, you got the Tonga. Can you exchange then? You can. Okay. Exchange. You're gonna give. No. Sorry. Yeah, but what I'm saying, All right then, the two MVPs, for the Australian Pathways MVP, we have Ruby Shannon. Ruby Shannon is receiving it from the Chief Executive Officer of the Ministry of Internal Affairs of the Government of Tonga. Can I get a picture, please? Ruby, sorry, I'm just gonna give you a moment here. Just a few words on behalf of your team, and how does it feel being MVP? Sorry to do this to you, Ruby. Yeah, forever grateful for this opportunity to be playing in Tonga. Yeah, the crowd has been amazing the past couple of days, so yeah, it's definitely different to what I'm used to. But yeah, credit to the Tonga girls. I thought you played a really great matches throughout the competition and really fought us hard. And yeah, to the girls, like we haven't played with each other before, so I thought it was amazing that we could really connect on court. But yeah, I've had so much fun with you girls, and yeah, thank you. MVP there from the Australian Pathways, Ruby Shannon. And for the Tongatala MVP, none other but our girl, Unique Sokopeti Palavi.
we're going to get Unique to share her wisdom with us. I'm not really one for speeches, but thank you to the Tongan crowd for coming out and supporting. Even for the Aussies to come out from Australia and to the Tongans that came and supported. It's always a privilege and an honour to wear this crest on my heart, and I will always cherish it every time I get to step on the court with my sisters over there. Yeah, I love Tonga so much. Fuck Tonga! Your Royal Highness, distinguished guests, ladies and gentlemen, that's our short formality. The thank yous have been said. Please know from the bottom of our hearts, we are indeed grateful. We thank the Lord. And we are indeed grateful. Australia, thank you very much from the bottom of our hearts to each and every one of you, your officials, your players, the diplomatic corps of Australia, the parents. Thank you very much for making this happen for Tonga. And to our people of Tonga, malo au pito, malo, ta fomana tua tau teo ni manoa ko ni stutone, ake tale ni te tau whanau. Without any further ado, we officially close this event. Malo au pito. So we'll just have brief signing. The formality is over. I'm now going to ask Kataki ki whawhiawe ki tau ki tahine princesi before we all make the move. Ko ia kataki tau whaiha whakapapa mawahe kona o tak mai hola. Okay. Sorry, Princess Charlotte would like to shake the hands of our players. She came in green and yellow today to welcome our guests. A funny story behind Her Royal Highness's attendance. Her Majesty, of course, has been attending all 3 games and was supposed to tonight. And every match that Her Majesty attended, we had the eldest granddaughter Halaval Mata'aho on the first day, the second, Princess Nanas Pa'u, and the one day, the young Princess Charlotte, she becomes a guest of honor herself. So we have our Princess Charlotte attending tonight, and in true royal style, welcoming our guests wearing their color. Kataki, if I can just kindly ask the teams, please, if you can just huddle together and we'll take a image with Her Royal Highness before she departs. Malo. Wala makakato ya wow. Kami atahini.
Kawhengongo ai ngā hitala Talaga o whatu I he wawa Ka venga wholau kua tuku fua Ka basa ki pe ai kuna O tua mo tonga Oia kataki DJ ta maha pasi kata. Oe koe kakaio kongoa, koe ka uopo o Na he ka moana whatu kate ni whakohalo fia Tue no vai va Ti feninda se pise a fa o a Petu kupulu atu liki be mala e O whakahu e na seu